Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur hi Shipuileng kara base na ti Rawngbawlna Antonia kumsom limi Chanchin ani COVID-19 shileng hian kanun min her danglam sak vek mai pathian karing china kalano pandeu lai tangin pasal chatak zon mukonga min chanpui turin pathian ka ngen china pasal pathian mangai tu biakina inkhom pui thei tur nei ka chaka ma se zo na lian tak om chu engkau shan biak ina nge kanin khomang ti ani kano panlai chuan ti dan pa nga in Rawngbawlna kanu le pa te loina kaushana ka inkhom ve mai china ma se thil eng emo kimlo om tat hian alanga kadu zong tak pasala kaneya chuta chin chu kaushan danga kan insona anu kumlia kaushan danga ka inson le a ma se chuta po chuan kadu to ka nga chuanglo thinlunga hian kimlo ala om tlata chu kaushan kalmang chu keima mi malnun nen inzomna neilo ang mai hi ani pathianin kaswalte min ngai dam sak cha em ti ka chiang thelo ama anna nein kanung chang min siam that sak mewem ti po ka chiang chuanglo chu ba ka kapasal chuan min in khom pui ta box silo ani kumsang ni som ni khan COVID-19 shileng awangin rampum pui khar khipin kan oma biak inte khar ania inkhom theipo ani to box silo YouTube lama Hope Channel Television mga 7-day Adventist pastor buat say sermon ke en China chutia ka clear lai chuan a Bible chang tarlan te chu keima Bible nen kalo en milzela Bible kalo shelo le mai ti ka in sha chiang ta le mai kareru han ka big deu tarial chu Bible soidan anga kar khata ani sari na ser chungchang chu ani ka clear lai chuan chu pastor chuan keima min machona min shil ang mai hian ka ngaya tu hnung zui nge idu mishing thupek nge pathian thu Bible soidan ang zok chu ti in zo na asiama chu zo na chuan karil ru akapreng maya thinlung chung ril tak atangin pathian in Bible la asoi ang chu zui kadu e ti in kalau changa kan ina secret min khoi saktura nula kan roi kha ka sharing china na chan phat atangin munti file erongbo chuni tinin zirtom ni thleng min tho saka sabat nia ero chuan achol chin ani a in soidan chuan sabat nia chuan 7-day Adventist biak ina a in khom china ma se enge mochina chuan in khom ban sanin sabat nia po chuan na a tho zom ta zela sabat poimo zia ka hanshia ta ka chuan chunula chu ka ti puya in khom ngai talawa sabat nia po na i thok du ta zela keima tan na thok tura in khom i ban san don ni chuan in ngai to non le zo kang che tu na chang chuan tho chan ni changin zir top ni thlengin min tho sak to don nia sabat chu ni thiang hlim ani si a kati a chuti lai chuan COVID-19 shipuileng po azia deu to a chunula po chuan in khom a thar thole theita boka tuna hian baptisma changturin a impua sei ve mek ani chuti lai chuan sapat chungchang shal belzel kadu ve thunga phone in Adventist pastor kabia a biak nom tak ani a lekhabu char tur engmo zat min hluya sabat nia in khom zuin kumsang ni som hi pakhat khan baptisma ka changve ta ani tuna chuan mithar kaloni ta a ni tin hian kalathar chun zom ta zel ani pathian in kaswalte min ngai dam sakti ka chianga ama nungchang an nei turin kanung chang min siam that sak mek ti ka shia a ka pasal po in pathian shiata aneya a in khom ve du na turin minau tong trai pui ve zel ang cheu tun quarter thardin sabat tholom chen khat mang hian Rawngbawlna project pali lai ti puitlin be sei ani a chuta chuan an ram kho pui luanda a 7-day Adventist kaushan sikul din po atel phal taka tholom in thodo na wangin lom thu kan soye khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani